uidrok khaini bagui uidrok khaijaka joto ni support bai khani bagui joto honorable member chonno khaka hamda rabu tebe ek kai khaini bill ni uporo te discussion khaithamani tini joto honorable member tini EM Srok mangmani talk saka inclusion khainani bu talk saka tini honorable MDC Bimal Sarma tini TDDC Establishment of Village Committee Act bono modification khaite janai hene bo propose khaita sudu chairman ya vice chairman bu ST reserve khainani bagoi jang honorable chairman ni thani koigu amono vice chairman bu ST reservation khaiu modification khaiu pass khainani intu hnai o house chairman ni thani kobogda tini trap license ni beparo onai nangmani kok joto honorable member song house ni sawi thangbai kha kya chini te ekdin ni tongo ang barbar no request khaini musugu oro ni bising bomono inclusion khaijani tong bomo exclusion khaijani tong chini schedule ni provision ni motabe bomono sung tax nai manai levy nai manai bo item na oro ni 385 ni bisingo remove khainani na TYS session joto honorable house ni member rok bono isa study khaigui one sogui khaibe jadi tani ke bote salsa jora kongko chini bagui chini honorable MDC Bidut Deborma Saka daiti ni discussion khai pai mana ja 10 days nai awune jeng o aino jodi amendment khaija ke tabo salsa ni bisi pai pe henge hoyto saya ke first pai pe kumu inclusion khaije nei ro ge chini time tong pa te salsa amo salsa ni bisingo no joto honorable member son inclusion exclusion ni bagoi bo item na amo te ni session ro sabai jadi khai hne request khai chini te kaisa chini bill discuss on sini 21st Amendment Rules 2024 sini Honorable MDC Saka PSC Public Account Committee ni Chairman bo opposition ni honai mention khainani angthu honai Saka je ang saimamani mote kono jagao Public Account Committee ni opposition no maranai he sujak korinya normally opposition no rogu kintu likhito bhabe kono jaga sujak kore chini BTC o bunaikha sik schedule jo toni sei sekar PSC om khaine se BTC boroni borobu opposition no maranai he sujak kore borobu normally traditionally boro opposition no rogu apane sujak ke nuya ngachini chairman chano koine amo যদি possibility tongkhaike amendment khaiwe chini honorable MDC ni suggestion by chini modification khaiwe soina ni thukle o modification pass khaine hne ang khaike jana hne ang chairman ni thani kobo honorable CM যে কোনো হাউস ডিসকাশন নি হলো correction, insert, exclude, include, वो बारबेली में इंडिया नंगोबो रिटेन फॉर्मो अपना इंक्लूशन खाती हुई कैसे कागज मार नहीं बोल फरे से अपना हाउस हो तीसरे मनो बट नंगोबो अर्लियर जटा बिल टू मनोर तो कले सुधे अपना बारबेली में शाखा वो बेस खाई
পাস খালি মিয়া থ্যাংক ইউ বেলেखे हामबाय जोंनि बरं गोनां चेयारमेन सारनो যত हाउसनि अनारेबल मेम्बार्स যদি তাবনে ফমनो सापर्ट खायबाय जादि आइथेनो जों पास खालायनाय दानि हिखे अमो माने কোনো জায়গা যেহেতু বিএসসি अमो हाइरक सुजा बोथोरै जों सुजा एफानो डिस्काशननि बिथिङाव जोंनि डेमोक्रेसिनो दैबो स्ट्रं खायनाय हिखे जों अपोजिशन निनावफानो जोंनि बरं गोनां चेयारमेन एपइन्ट खायमानो अमो तो कोनो सुजा करे आणि बांगो ओ फमनो যতন সাপোর্ট খাইবি পাস খাইবি যদি যতন হামবাই খুমখা